Kad bi pustili, evo, onda bi krenuo dobro. Ovo ti komu dati su, brate, sigurno nekad znači ono, ko kad izađe iz sistemka dok preki dan ide pa kao popravljaš da vidiš kako se to je ono baš ono čisto. Ajde jebem te. Dobro mi se. Ti šta se sereš bre? Ako ga napadne, mora se biti. Pa ne, vršen trening jebote tako da ga... Baci taj...
put, pa ako idemo back na back, to je GG. Joviću, posti ja. Pa ne, kad mirujemo pjesama, ali to nas trenira Daniele, ovu. Što? Kuću kurcu. Kada? A ne mogu danas, radim treću, inače bi došao. Šta imate to? Koga li ćemo poslednji? Pari. Ne, vidim, pazi, brate, ja sam malo slabije. On ti tehnički. Samo levo. Pravo je onda ti po pruge. Da. E pa tu sam, imaš te prosjeke, te ulice, neki tu zavučen bukvalno njiva 100 metra. Aha, dakle. Drugi kraj sve. Moj drug živi na Balanistom. Brate, on je blizu dolara. Si ga nazad. Čekaj. Ne, oni Kako je? Ali si kako zove? Nikako. Ima brata Gagija i Paki. Ne moram da znaš njega, vjerojatno znaš što je Alex, zovu ga Paki, ima brata Gagija. Ne znam, sve ti malo poznato mi je. Jasno, da. Sparing, tog su krutilo, brate, da meni već, da, sad je već ono. Bilo 50. Evo ga sve, evo. Da, 50. Kako tebe raspreće se pokupao?
manje kilaže da se pokrije, da se zagrije. Ja mislim da treba. Da, čisto da prokrvljava, da, to je kao da ne znam šta šef koji se ne vode ovakve kombinacije. Ne puštaj. Polomi ruku ako treba. A ljubim vas, brate, da raskupimo